Look at the mountain. Ke ya leboha ka pina e matla ego ke tse motsotso o ke fe phutego yo yotlhe e kopane go re fa sefela kgotsa chorus. Ke ya leboha phutego ya Modimo re ya lentswe le halalela la Modimo re tlile go bala dibuka tsa rona testamenteng ya khale buka tsa dithuto e leng dibuka tsa Solomone le buka ya Dafita. Buka ya pele ke buka ya Diane 10 le motso o le mongwe re tseya temana e le nngwe mo go verse 5. Proverbs chapter 11 re tseya verse 5. Buka ya Dipisalome le kholo le 19 re bala temana 30 le metso e meraro le 30 le metso e mene. Pisalome 119 re bala verse 33 le verse 34. Pisalome 119 re tlo go bala verse 33 le verse 34. Ha ba holo ba re fa se fela ha o e batla.
lekwalo la rona la pele ha o le bone bukeng ya Diane chapter 5 lona le balega ka mokgwa tshiamo ya moifa modimo e tla bakanya tsela ya gagwe moikepi o tla wa ka boikepo jwa gagwe lentswe la rona la bobedi Psalome 119 verse 33 yona e re Morena nthute tsela ya melao ya gago ke tla e tshela ruri go ya bokhutlhong naya tlhalogano ya me ke tle ke boloke molao wa gago ko tlhokomele ka pelo yotlhe amen leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa mogolo mme Mmamatila ke kopa o felehetse molaetsa ka thapelo Morena modimo ya mata o tlo senata sa legodimo re a kopa ra rapela senata sa legodimo ha o le teng se a boloka mathomola ha sa ba bonana o modimo wa rona ka ntse modimo wa rona re go tshepile senata sa legodimo wena o leng alpha le omega tsalo le tsetelo bonyana Israele re kopela moya o galalela Jehova modimo e re ha o theoga o fitlhelle botlhe ba ba leng magaeng bonyana Israele motlhomo ba ba kulang konyana Israele le bona re a ba kopela senata sa legodimo ka sena sebaka ba tsentse ka gare go lesala backside a Jehova modimo le bona ba te ba fumane pholo konyana Israele le rona ba re emeng ka gare thulo le sebaka Jehova modimo re bana ba hao re ya kula konyana mautlo botlhoko fela re kopa go tla go wena mesia go nka gore maka ke a gao senata sa legodimo ho ka rama fela ka letsago la go le marutho go modimo ka kholo re ka ifumana senata sa legodimo re kopela le yena mo bula le ntse konyana Israele ba le yena Jehova modimo tsatsi le tshwana le le Jehova modimo e re ha re ga se tsona peo ya bophelo konyana Israele e tsene e theogela ga re go dipitsa bana ba gago konyana Israele re go kopa re go tshepile wena Jehova ya mata botlhe wena o ikutate modimo mo modimo yo galelela Jesu o morena Jesu ka Jesu wa go a go ya tshwana le wena amen ke ya leboga phetogo ya modimo ka ditemana di le pedi ka 200 re ya tlhalosong ya mantswe 200 ditemana di le pedi fela re ya tlhalosong ya mantswe lona ba ratang go phela motlhapeng wa Jesu motlhapi wa Jesu
ke ya leboha phetogo ya modimo ntumelle ke re mo mosong wa letsatsi le ha nna le wena re tla re kopana mo bekeng e neng e feta re ne re bua ka botlhale bo e leng gore bo tlhoka ke motho wa mokeresete kajeko re kopana le mantswe hape a re a balang mo dibukeng tse halalelang tsa modimo mo re tlang re tlilo go bua ka mothedithero wa rona tsela o re tlebe re lebella tsela ya rona mo re teng ntumelle ke re nna le wena mo re badileng lekwalo la pele le hlalosa hore tshimologo ya moifa modimo e bakanya tsela ya hahe mo lefatsheng mo nna le wena re phelang teng re na le batho ba ba tsamayang ka hare ho dikereke empa dipelo tsa bona di le kgakala le modimo re na le batho ba ba rapelang le ka diteng re sita ke ho ba utlwa empa dipelo tsa bona di le kgakala le modimo ntumelle nna le wena ha mo mosong wa letsatsi le nna le wena re tla re kopana re tlilo go bua ka tsela tse nna le wena re tsamayang mo go tsona lentswe la pele le tlhalosa hore ya siame ebile a boifa modimo tsela ya hahe o ya itukisetsa tsela ya hahe e mo tlisetsa bophelo empa nna le wena ka jeno ke batla ho challenge mo teng o dutseng hore wena ho tseleng tsa hao tseo di tsamayang ke tsela tse jwang ana ke tsela tsa ho boifa modimo kgotsa ana ke tsela tsa ho iketsetsa ka moratang kgotsa ana ke tsela e leng hore e tletse dibitlwa lentswe ke le reng wena ya siameng ka ho boifa modimo o boloka tsa modimo ba re o itlisetsa bophelo ba hao bophelo ha re bua ka tsela re na le ditsela tse ngata ba bang ba di bitsa le ka hore ke di double up ba bang ba di bitsa ka hore ke di highway empa lentswe ke le reng tsela ya modimo ke tsela he motho ha e boloka a fumana bophelo nna le wena ka jeno ha re kopana le Solomone o bua ka tsela ya motho ya boifa modimo hore o boloka bophelo ba hae nna le wena na mo re tshelang mo re rapelang bophelo ba rona le ditsela tsa rona ke ditsela tse khatlhang modimo re le baruti bareri ba lentswe bagolo ba kereke bomme ba thapelo mokgatho yotlhe e kopane ana mo botleng ba rona bo re bonalang ka bona nna ditsela tsa rona ke ditsela tse boifang modimo na ditsela tsa rona ke tse di re isang bophelong ana ditsela tsa rona ke tse lokileng ba bang ba rona batho re bua mantswe a re ba Kriste ka sontaga ha nna ke setse ke tswile kerekeng ha ke sa di tsena botshelo ba gago bo bo phelang
e le botshelo kuyimpilo bo bo thabisang dikhala amahloni e le botshelo kuyimpilo bo bo sa khatlheng kujabulisa mo pele ha sefatlhego sa modimo re na le batho man ba ba rapelang empa ditsela tsa bona ga ba setse ba tswile kobanelong ditsela tsa bona di latola merapelo ya bona di latola diaparo tsa bona di latola se bona ba ipitsang e le sona ga ba le ka gare dikereke na tsela tsa lona izindlela zethu a re segom ke tlha kerekeng mose buyile mosendaweni okukhuleka bothata ko ra re itse tsela inkinga ukuthi indlela asiyazi e batlegang mo maphelong a rona bayo empilweni bothata ke gore re itse tsela inkinga ukuthi asiyazi indlela e re tlamehileng re rorisa modimo ka yona use ngayo uyehova re tlisa mebele ya rona nje imizimba yethu re re ga e le karo go ntlo ya modimo ukuthi kwenziwa yehova empa ditsela tsa rona ga re di fetole asiziguquli re ba bakae batho sibangakhi abantu ba re tsenang kereke singena inkonzo ntse o itse gore e seng gore batho ba re tsela tsa wa di a loka wena o itse gore tsela tsa wa di a loka mina ngithini ngendlela yami mo o tsamayang teng ga o itse gore tsela tsa wa di a loka la kuhamba khona angazi na ukuthi indlela zami azilunganga o batlo ba mokeresete wa sontaga fela ufuna ube umkristu ngesonto kuphela na matshelo a rona a re ya phelang ka gare o magae ya rona impilo engiyiphilayo ngaphakathi kwekhaya re tshela matshelo a e seng ona siphila impilo okungasiyiyo ga re le mo kerekeng nangisenkonzweni re ya tlhomphiwa ngiyahlonipheka re phagamisiwa ngiyaphakamiswa mara ga o ba lebelela o ba tadima ka gare o malapa a bona abheka la uphuma khona ke maphelo a tlhabisang kgala impilo enamahloni ga o tadima maphelo a bona la ubheka izimpilo ga ba na le metswalle ya bona abanabangani babo ke maphelo a sa kgatlheng impilo engajabulisi empa lentswe ke le le reng lapho izwi ya modimo indlela kayehova ke tsela indlela a e leng gore ukuthi modimo o e batla e tlhweke ufuna ukuthi ibe yingcwele modimo o batla tsela e siameng ufuna indlela elungile lentswe mo nna le wena re balang iziloko abasifundele re khona ntse re rapela mmogo so sikhuleka sonke o kry-ile gore se le o tlile ka ro kereke sola wangena ngaphakathi kwenkonzo o setse o sebile ka ba bakae indlela nabayingani o setse o tlile ka ro kereke uze ngaphakathi kwenkonzo o setse o ruhile ba bakae uke abayingani o ntse o tlile ka gare o kereke ungenile echini o nnile le mona ga kakang mona kangaka tsela tsa gago ke tse jwang zakho tse o tsamayang mo go tsona ezihamba kuzo re bua ka tse re di bonang tsa nama lezi sizibona ngamehlo le tsa ditiro tsa gago imisebenzi yethu ga o lebelela matshelo a rona bheka izimpilo zethu mo re tshelang teng siphila khona re kgatlhisa thata mmuso jabulisa wa lefifi isizwe mo e leng gore la ikuthi nkebe re tlhabolola maphelo a rona ra isa ko modimong empa rona tsela tsa rona tsela tsa rona tsela tsa rona a re ke mmila o mosesane wathi yindlela encane ke mmila o mosesane lana jena encane ke mmila o mosesane jena esifuna ba bangata wa ba palla bayahluleka gone re tlisa go bonwa latsho ukuthi sibonile re tlisa di-position-e jena ukuphakamisa re rata gore batho ba re phagamisa abantu bana basiphakamisa mo re tsamayang teng sihamba khona empa maphelo a gare go naga ya rona impilo enamahloni le mo re tshelang le batho re tshela le bone phila khona e se matshelo akusimbi a monate nhle tsela tsa rona izindlela zethu ke mmila o mosesane emkhuhlane ba bangata wa bapalla abanye bayahluleka gore ba ye go tseleng ya nneng bendele ephilile gobane tsela ye ngoba le ndlela le ga e tsenwe ingenwa ke mang le mang babi nobani e tsenwa ingenwa ka maatla amandla mo ba ba itumelang e tsenwa ingenwa ke ba ba e utlwang ebile ba e tlhalogana ntumelele ke re lentswe la modimo le kgona go ipuelela